TST Sports Rwanda. We serve the best sports news. Stay with us. Yes, reka nshimire rero wahisemo gukurikira ibiganiro bya TST Sports Rwanda. Iyi ni The Weekend Sports Recap, aho mubwira amakuru aba yaranze weekend tuba dusoje, aho weekend iba idufitiye amakuru menshi cyane. Ngira ngo urabizi ko mu mpera z'icyumweru aribwo amashampiyona agiye atandukanye, imikino igiye itandukanye aribwo iba irimo irakinwa. Ubwo rero ngiye muzaniye amakuru, ni amakuru ndi buhere hano iwacu mu Rwanda. Ni shampiyona ya Rwanda Premier League, bageze ku munsi wa 20, hagiye habamo imikino ikomeye, habamo gutungurana gukomeye cyane. Ekipe ya Police FC ikomeje kutitwara neza. Ku ruhande rwa ekipe ya Rayon Sport, abareyo bati imana y'abareyo yagarutse. APR rero nayo nibikomeje kuba bimerera neza, n'ibindi byinshi ndaje tubinyuremo. Ku mugabane wa Afrika ndaza kuba nkubwira ko imikino y'amatsinda ya CAF Champions League ndetse na CAF Confederations Cup, imikino rero y'amatsinda yashyizweho akadomo. Hakaba hamenyekanye amakipe agomba gukina kimwe cya kane, yaba amakipe 8 muri CAF Champions League ndetse n'amakipe 8 muri CAF Confederations Cup agomba kuba akina muri kimwe cya kane. Ku mugabane w'i Burayi amashampiyona atandukanye ndaza kukubwira muri shampiyona ya Espagne La Liga, shampiyona y'Ubudage Bundesliga, Serie A, shampiyona yo mu Butaliyani ndetse na Ligue A, shampiyona yo mu Bufaransa. Ni nako kandi turi buze gusoreza mu gihugu cy'Ubwongereza, aho bo bakinaga imikino ya FA Cup. Ni imikino igeze muri raundi ya 4. Byose rero ndaje mbikunyuriremo. The Weekend Sports Recap, iyi ukomeje gukurikira ni TST Sports Rwanda. Mwibutsa kudushyigikira ukanze subscribe, like, share ndetse na comment. Ndumva rero kandi mugiye kubana ni Pacifique the Captain. Nkuko nari maze kubivuga, turahera hano muri Rwanda Premier League. Ni imikino y'umunsi wa 20 wa shampiyona. Ku munsi wa gatanu habaga imikino ibiri. Ni ekipe ya Musanze FC yari yakiriyemo ekipe ya Arimelek. Uyu mukino waje kurangira amakipe yombi anganyije igitego kimwe kuri kimwe, mu gihe undi mukino wari wabaye nanone ni kuri Kigali Play Stadium, aho ekipe ya Police FC yari yakiriye ekipe ya Rayon Sport. Ni umukino watangiye ku isaha 9. Amakipe yombi yarakinye mu kibuga, ubona ko amakipe yombi agerageza gusatirana, ariko igice cya mbere kiza kurangira ari ubusa ku busa. Bajya kuruhuka, abatoza bagira ibyo babwira abakinnyi. Mu gice cya kabiri nta minota myinshi ishize, ekipe ya Rayon Sport yaje kubona igitego. Ni igitego cyaje ku munota wa 51. Habayeho rero communication iri hasi hagati y'abakinnyi, maze Tambwe Guruwari ku mupira mwiza atsinda igitego kimwe. Umukino urangira gutyo ari igitego kimwe ku busa. Umusore Tambwe Guruwari rero, nk'uko musanzwe mubiza abafana ba Rayon Sport, iyo bishimye, iyo wabashimishije bamurundiye igifurumba cy'amafaranga. Ubwo Police FC yo bidakomeje kuyimerera neza. Ku munsi wo kuwa gatandatu kandi shampiyona yarakomezaga, habaye imikino igera kuri 3. Ekipe ya Bugesera yatsinze ekipe ya Gorilla FC ibitego 3-1. Marine FC yanganyije na Gicumbi igitego 1-1. Umukino wari utegerejwe ku munsi wo kuwa gatandatu, ekipe ya APR FC yagombaga kuba ikina n'ikipe ya Kiyovu Sport. Umukino rero wabereye muri Stade Amahoro. Uyu mukino waje uba nyuma y'umukino wa Al Hilal yagombaga kuba ikinamo na Saint-Eloi Rupopo, ni muri CAF Champions League. Uyu mukino rero wa Kiyovu Sport ndetse na APR FC watangiye ku isaha moya. Uyu mukino rero wa APR FC byaje kurangira inganyije na Kiyovu Sport igitego 1-1. Ibitego byose byabonetse mu gice cya kabiri, aho amakipe yari yanganyije ubusa ku busa mu gice cya mbere.
wareba umupira ariko ukamona ko ekipe ya Kiyovu Sport irimo iradomina ekipe ya PRFC. Ni Kiyovu ikina umupira mwiza cyane, aho bakina n'ikipe batakira icyarimwe ndetse bakanadefandira icyarimwe. Bakinaga rero umupira mwiza. Mu minota 80 nibwo umusore wahoze mu ikipe ya Rayon Sport wari winjiye mu kibuga asimbuye, bamwita Abdelaziz Rivarido, yaje kwinjira rero mu kibuga asimbuye, maze aza gutsinda igitego cya Kiyovu Sport. Ni mu minota 83 barakina APRFC igerageza, umutoza Taleb akora impinduka zigiye zitandukanye, agerageza ngo arebe ko yakishyura ndetse akaba yabasha no kubona igitego cy'intsinzi. Ubwo rero yaje kuba yinjizamo umusore Denis Omedi ahagana hafi mu minota y'inyongera. Ubwo Denis Omedi yaje kuba arekura ishoti rikomeye inyuma y'urubuga rw'amahina, maze atsinda igitego cyiza cyane yishyurira ekipe ya PRFC, ari nako rero uyu mukino waje kuba urangira ari igitego 1-1, maze APRFC ndetse na Kiyovu Sport bagabana amanota 2. Ku munsi wo ku cyumweru, bukeye bwaho ku munsi wo ku cyumweru nabwo hari hateganyijwe imikino igera kuri 3, aho ekipe ya Gasogi United yaje kuba inganya na Mukura Victory Sport igitego 1-1, mu gihe Amagaju iwayo yasanzweyo na ekipe ya AS Kigali. AS Kigali rero iza gutsinda Amagaju ibitego 2-0 byose. Undi mukino rero ni ekipe ya Etincelle FC yaje kuba itsinda ekipe y'Amagaju ibitego 2-1. Ubona ko Barushimana Abudu aka Beken kuva yafatiye ikipe ya Etincelle amanota 6-6, ubona ko akoze kazi katoroshye kabisa. Kuri ubu urebeye no ku rutonde ekipe ya Etincelle ikaba yamaze kuva mu murongo utukura. Undi mukino rero ni wagombaga kuba ni ekipe ya Rutsiro yagombaga kuba ikina na Al Hilal, ariko uyu mukino ukaba warasubitswe rero bitewe nuko Al Hilal yari iri gukina imikino ya CAF Champions League. Uyu munsi wa 20 ukaba usize n'ubundi Al Hilal ikomeje kuyobora n'amanota 38, ariko ikamwibutsa ko ifite imikino y'ibirarane, mu gihe APRFC ari ya kabiri n'amanota 38, Police FC kandi yagumye ku mwanya wa 3 na 38 n'amanota inganya na Al Merrek nayo ku mwanya wa 4, Kiyovu Sport ku mwanya wa 5 n'amanota 32, mu gihe Royal Sport gutsinda Police FC nayo byatumye izamuka ifata umwanya wa 6 n'amanota 32. Amakipe adahagaze neza abarizwa mu murongo utukura ni ekipe y'Amagaju ku mwanya wa 17 n'amanota 18, ndetse na AS Muhanga iri ku mwanya wa nyuma n'amanota 13. Derby y'amakipe yo muri Sudani ni derby rero ya Al Hilal ndetse na Al Merrek. Ferwafa Rwanda Premier League yamaze kuba ishyira hanze amatariki umukino uhuza Al Hilal na Al Merrek ugomba kuba uberaho. Ni umukino ugomba kuba kuri uyu wa kabiri w'iki cyumweru ku itariki 17 z'uku kwa kabiri. Ni umukino rero uzabera kuri Stade Amahoro, ubwo abo bizashobokera muzanyaruke mwihera ijisho. Ni umukino uzaba uryoshye, umukino aho umupira uzaba ugenda. Nemerera rero nerekeze mbe hano mu Rwanda, nerekeze ku mugabane wa Afurika aho hakinwaga imikino ya CAF Champions League ndetse na CAF Confederations Cup. Ni imikino rero ya nyuma mu matsinda, aho iyi mikino yasize tumenye amakipe akomeje muri 1/4 cy'iyi mikino. Reka rero mere muri CAF Champions League mubwire uko imikino yagiye irangira. Ekipe ya Mamelodi Sundowns yatsinze ibitego 2-0 ekipe ya MC Alger
mu gihe ekipe ya Al Hilal ikinira hano mu Rwanda yatsinze igitego kimwe ku busa ekipe ya Saint-Eloi Lupopo. Ekipe ya AS Tunis itsinda ekipe ya Petro Atletico de Rwanda ibitego 2 ku busa, mu gihe ekipe ya Simba yaje kuba itsinda Stade Malien igitego kimwe ku busa. RS Berkane itsinda Rivers United ibitego 3 ku busa, mu gihe Pyramids FC yaje kuba rero itsinda ibitego 3-1 itsinda ekipe ya Power Dynamos. Al Ahly yaje kuba inganya ubusa ku busa na AS FAR Rabat, mu gihe Young Africans yatsinze ibitego 3 ku busa itsinda ekipe ya GS Kabiri. Ubwo rero iyo yari imikino ya nyuma. Amakipe 8 yakomeje muri kimwe cya kane muri CAF Champions League ni Al Ahly, Al Hilal, AS FAR ndetse na AS Tunis, Mamelodi Sundowns, Pyramids FC na RS Berkane ndetse na Stade Malien. Ayo niyo rero agomba kuba akina kimwe cya kane muri CAF Champions League, mu gihe muri CAF Confederation Cup imikino yabaga nayo basozaga imikino y'amatsinda. Resulta rero uko zagenze ni ekipe ya Zamalek yatsinze Kaizer Chiefs ibitego 2-1. Al Masry ya Mugisha Bonheur itsinda ibitego 2 ku busa ikipe ya Zesco United. USM Alger inganya ubusa ku busa na Olympique Club Bissau, mu gihe Wydad de Casablanca yaje kuba itsinda Azam FC ibitego 2-1. AS Maniema itsinda ibitego 3 ku busa ekipe ya Nairobi United. Ekipe yitwa Joliba itsinda ibitego 4 ku busa ekipe ya San Pedro, mu gihe CR Belouizdad yatsinze ibitego 2-1 itsinda AS Otohodoho, mu gihe ekipe ya Stellenbosch yanganyaga ubusa ku busa na Senegal Black Stars. Ubwo iyo ni CAF Confederation Cup. Mubwire ko rero amakipe 8 yakomeje muri kimwe cya kane cya CAF Confederation Cup. Turabonamo ni dufite Al Masry, AS Maniema Union, AS Otohodoho, Belouizdad ndetse na Olympique Club Bissau, USM Alger, hakaza Wydad ndetse na Zamalek. Ayo rero ni amakipe agomba kuzaba akina kimwe cya kane cya CAF Confederation Cup ndetse na CAF Champions League. Reka rero mbe hano ku mugabane wa Afurika nerekeze ku mugabane w'i Burayi. Amakuru nyahere muri La Liga ni shampiyona rero mu gihugu cya Espagne yakinwaga muri weekend dusoje. Reka mubwire amakipe akomeye uko yagiye yitwara. Ni ekipe ya Real Madrid yatsinze ibitego 4-1 itsinda ekipe ya Real Sociedad. Igitego cya mbere cyari cyatsinzwe na Garcia, Vinicius atsinda igitego cya kabiri kuri penalty. Federico Valverde atsinda igitego cya gatatu ndetse Vinicius aza gutsinda igitego cya kane kuri penalty nanone, mu gihe igitego kimwe cya Real Sociedad cyari cyatsinzwe na Oyarzabal. Nyuma yo gutsinda ibitego 4 itsinda ekipe ya Barcelona mu cyumweru hagati, Atletico Madrid yaje n'igishimwa kabiri yaje gutsindwa na Rayo Vallecano ibitego 3 ku busa. Umukino uza kuba kuri uyu munsi kandi ni ekipe ya Barcelona iraza kuba iraza kwideplasa, iza kuba yasuye ekipe ya Girona. Ni umukino rero uza kuba ku isaha y'isa 4, mu gihe Barcelona ikina Real Madrid kuri ubu ni iya mbere n'amanota 60, mu gihe ikurikiwe na Barca n'amanota 58. Bivuze ko Barcelona niramuka itsinze umukino iza kwisubiza umwanya wayo wa mbere. Mwibutse ko iyo ukurikira ari TST Sports Rwanda, musaba kudushyigikira ukanze subscribe. Reka rero nkomereze muri Bundesliga, ni shampiyona yo mu gihugu cy'Ubudage yakomezaga rero nayo kuri uyu wa gatanu.
ekipe ya Dortmund yatsinze Mayence 0-5 ibitego 4-0. Imikino yabaga ku munsi wo kwa gatandatu, Werder Bremen itsindwa na Bayern Munich ibitego 3-0. Muri uyu mukino Bayern Munich yatsinzemo ibitego 3-0, rutahizamu Harry Kane akaba yaratsinzemo ibitego 2 byose, mu gihe ekipe ya Bayern Leverkusen yatsinze ibitego 4-0 St. Pauli. Eintracht Frankfurt itsinda Borussia Mönchengladbach ibitego 3-0, mu gihe Hoffenheim yatsinze Freiburg ibitego 3-0. ubwo mwibutsa ko muri shampiyona y'Ubudage Bayern Munich ikomeje kuyobora na 57, Dortmund igakurikira ku mwanya wa 2 na 51, Hoffenheim iri ku mwanya wa 3 na 45, mu gihe Bayern Leverkusen umwaka ushize yari yatwaye igikombe idatsinzwe, ubu yicariye ku mwanya wa 6 n'amanota 39. The weekend sport recap reka nkomereze muri shampiyona y'Ubutaliyani Serie A. Nayo ni shampiyona yakomezaga ku munsi wo kwa gatanu kwinjira muri weekend. Habaga imikino igiye itandukanye muri weekend. Rero ku munsi wo kwa gatanu ekipe ya AS Milan yatsinze ibitego 2-1 itsinda ikipe ya Pisa. Ku munsi wo kwa gatandatu hari umukino ukomeye cyane, ekipe ya Inter Milan yagombaga kuba icakiranamo na ekipe ya Juventus. Uyu mukino rero waje kurangira ekipe ya Inter yitwaye neza. Umudefanseri wa ekipe ya Juventus Andreas Cambiaso yaje kwitsinda igitego ku munota wa 17. Inter iyobora n'igitego 1-0 ahagana ku munota 26. uyu Andreas Cambiaso kandi yaje kuba yishyurira ekipe ya Juventus, biba ku munota wa 26 biba igitego 1-1. bavuye binjiye mu gice cya kabiri ku munota wa 76, umusore Pio Esposito yaje kuba atsinda igitego cya kabiri cya ekipe ya Inter Milan, maze kiza kwishyurwa na Manuel Locatelli ku munota wa 83. bigeze ku munota wa 90 n'inyongera, uyu musore wa Inter witwa Zelenski aza gutsinda igitego cya gatatu kihesha Inter Milan amanota 3. Undi mukino rero yari hari muri Serie A ni ekipe ya Napoli ku munsi wo ku cyumweru rero yaje kunganya na ekipe ya AS Roma ibitego 2-2, mu gihe Lazio yari yatsinzwe na Atalanta ibitego 2-0. Ekipe yitwa FC Como itsindwa na Fiorentina ibitego 2-1. iyo rero ikaba yari Serie A shampiyona yo mu gihugu cy'Ubutaliyani ikomeje kuyoborwa na ekipe ya Inter Milan. Shampiyona y'Ubufaransa nayo yatangiye ku munsi wo kwa gatanu hakinwa umukino wari ukomeye, ni umukino wa ekipe ya Rennes yari yakiremo ekipe ya Paris Saint-Germain. uyu mukino waje kurangira ekipe ya Rennes itsinze irusha cyane ekipe ya Paris Saint-Germain ibitego 3-1, mu gihe AS Monaco yari yatsinze Nantes ibitego 3-1. nayo Reims yanyagiye agakipe kitwa Paris FC ibitego 5-0. Rio iza gutsinda Nice ibitego 2-0. ekipe ya Reims rero ikaba ikomeje kuyobora Ligue A irusha inota rimwe ekipe ya Paris Saint-Germain. Reka amakuru rero ya resultat za weekend nyasoreze mu gihugu cy'Ubwongereza. iyi weekend dusoje mu gihugu cy'Ubwongereza rero shampiyona ntabwo yari hari, ahubwo hakinwaga imikino ya FA Cup, ni imikino igeze kuri round ya 4. ekipe ya Chelsea yatsinze Hull City ibitego 4-0, mu gihe ekipe ya Man City yatsinze agakipe kitwa Salford City ibitego 2-0. umukino wari ukomeye, Newcastle United yatsinzemo ibitego 3-1 itsinda ekipe ya Aston Villa. Liverpool itsinda ekipe ya Brighton ibitego 3-0, mu gihe ku munsi w'ejo kandi Arsenal yaraye yihanangirije itsinze agakipe ka Wigan Athletic
ibitego bine ku busa byose, ubona ko ba rutahizamu ba Arsenal bagiye bitwara neza, ba Gabriel Jesus muri Madueke ndetse na ba Martinelli bagiye bitwara neza, ngira ngo ibi biza no kuzamura rero morale y'ikipe y'abasore ba Arsenal nabo bari bamaze iminsi batitwara neza muri shampiyona. Undi mukino kandi wabaye muri FA Cup ni ekipe ya Fulham yatsinze ibitego 2-1 itsinda ekipe ya Stoke City. Reka rero nshimire wowe waneze amatwi nkubwira ko ari ahansoreze amakuru ya resultat de weekend sports recap. Iyi warukurikiye rero ni TST Sports Rwanda. Nshimire wowe wadushyigikiye, nari nako nsaba nawe utarabikora ngo udushyigikire ukanda subscribe kuri TST Sports Rwanda. Yumvaga kuri mikoro rero ni Patrick the Captain. Reka nkushimire mbifuriza kuzagira icyumweru cyiza, muhahe muronke.